Perlu diperhatikan untuk tata tertib Sayyidul Istighfar. Sebelum membaca diperkenankan untuk memanggil salam dan diakhiri dengan salam. Adapun tata tertib lomba membaca Sayyidul Istighfar, satu peserta harus berada di sekolah 5 menit sebelum lomba dimulai. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urutannya. Peserta wajib memanggil salam dan diakhiri dengan salam dan baca basmalah. Apabila peserta dipanggil tidak hadir pada panggilan pertama, maka peserta akan dipanggil kembali di urutan terakhir. Apabila di panggilan terakhir peserta belum juga hadir, maka peserta kami nyatakan. Tata tertib ini berlaku untuk Demikian tata tertib lomba ini kami buat sebagaimana mestinya. Pamekasan 15 Juni 2023. Koordinator lomba Bunda Mufarroha. Langsung kami panggil nomor undi pertama, Maulana Afiq, Kaira Almaira Rahman, Hilya Nabila Irfandi, Felisa Naswa Zakira, Fatimah Az-Zahra. Dipersilahkan untuk menaiki panggung.
Langsung Maulana Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika lam tata'tu na'udzubika min syarri ma khalaqtu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Khaira Almaira Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Hilya Nabila Erfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Felisa Naswa Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta salatani wa ana abduka wa abika wa abika mentakatu a'udzubika min syarri ma sanatu tabulata min nikmatika alayya wa abu'u bin dambi famili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ahmad Arkan Davendra Emirul Bayan, Tia Sherin Najmi, Aisyah Haura Ahmad, Jihan Talita Ulfa, Siti Aisyah Al-Wazali, Nur Arsy Aprilia Zain. Langsung Ahmad Arkan Davendra Emirul Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Tia Jemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Aisyah Haura Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika Allahumma anta rabbi wa ilaha illa anta khalaqti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Jiran Talita Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Siti Aisyah Al-Waziri. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nur Arsy Aprilia Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Naswan Habibullah Mutmainnah Muhammad Nazlan Iza Ramadan Muhammad Ibrahim Arafi Muhammad Abizar Ali Farodis. Langsung Naswan Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala
Dita Wawa Dita Mensato Du A'udhu Bika Mensalima Salatu Abu Ulata Bilik Maksita Alaiya Wa Abu Uwirambi Pafili Pahin Lahu Layang Fili Tuduba Illa Anta Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Mutmainnah. Mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ani wa ala abdika wa ala nabiyyika wasallam. A'udzubika min syarri ma sana'tu ma'urata ini matuka alayya wa ahlil ubidambi kabulu fa'innahu la yahilullah illa anta. Amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Nazlan Iza Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ulata min ni'matika alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Ibrahim Arafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Abizar Ali Farodis. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa a'udzu bika min syarri ma Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Mega Natalia Ashifa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba doa Sayyidul Istighfar tingkat PAUD. Kami selaku koordinator lomba apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mik kami pasrahkan kepada koordinator RAA.
Terima kasih kami sampaikan. Marilah kita beralih pada lomba membaca sifat wajib bagi Allah tingkat RAA. Sebelum lomba dimulai, kami akan membaca tata tertib lomba sifat wajib bagi Allah. Adapun tata tertib lomba adalah sebagai berikut. Peserta harus berada atau datang ke sekolah 5 menit sebelum lomba dimulai. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urutnya. Peserta cukup memanggil salam dan diakhiri dengan salam tanpa membaca basmalah. Apabila peserta dipanggil tidak hadir pada panggilan pertama, maka peserta akan dipanggil kembali di urutan terakhir. Apabila di panggilan terakhir peserta belum juga hadir, maka peserta kami nyatakan gugur. Tata tertib ini berlaku untuk semua lomba, baik tingkat PAUD, RA atau MD. Demikian tata tertib lomba ini kami buat sebagaimana mestinya. Pamekasan 15 Juni 2023. Koordinator lomba Bunda Qurratun Nasihah. Baik, langsung hal-hal yang akan dinilai dalam lomba ini yaitu kebenaran, kecerdasan, dan kefasihan. Kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Siti Laili Rahmah. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Lisyani, dan kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Mufarrohah. Baik, langsung kami panggil nomor undi pertama Adinda Zahratus Syifa, Azril Khairul Faizal, Sri Aminatus Zahra, Abraham Alexi Pratama, Muhammad Fajar Ilham, Muhammad Ufron Nur Hidayah. Silahkan menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, tidak dahulu Allah, doa kekal Allah, mohon satu nihayat. Beda Allah dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi, Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 2 Ananda Azril Khairul Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Wujud ada Allah, tidak dahulu Allah, sama dengan Allah, dan selalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sri Aminatuz Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, tidak dahulu Allah, berkata Allah, malaikat ya harisi, beda Allah dengan yang baru. Ia muhabi nafsi, Allah tegak dengan sendirinya, wadaninya satu Allah, kudrat kuasa Allah, iradah berkehendak Allah, ilmu mengetahui Allah, hayat hidup Allah, sama mendengar Allah, bersama Allah, alam berfirman Allah, qadiran Allah mendengar, bersirah Allah melihat, mutakalliman Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ananda Abraham Alexi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Ada 20 sifat sujud ada Allah, tidak dahulu Allah, berkata Allah, malaikat wajib pada Allah dalam baru yang nasi Allah tegak dengan sendirinya, wadahnya satu Allah, kudrat kuasa Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Ananda Muhammad Fajar Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud ada Allah, tidak dahulu Allah, Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 6 Ananda Muhammad Wifron Nur Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan panggil peserta nomor urut 7 Ananda Muhammad Arsy Al-A'raf, Muhammad Miftahul Khair, Muhammad Nadirul Ashrafi, Raka Arfadian Rahman, Nurul Faizah. Assalamualaikum. Langsung saja Muhammad Arsy Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, idam dahulu Allah, bakal Allah, muhalafatul lil hawadisi, beda Allah dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi, Allah tegak dengan sendirinya, wahdaniyah satu Allah, qudrat kuasa Allah, iradah berkehendak Allah, ilmu mengetahui Allah, hayat hidup Allah, sama mendengar Allah, basar melihat Allah, kalam berfirman Allah, qadiran Allah maha kuasa, muridah Allah maha berkehendak, alimat Allah maha mengetahui, hayyan Allah maha hidup, syami'an Allah maha mendengar, basiran Allah maha melihat, mutakalliman Allah maha berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, kidam dahulu Allah, baka kekal Allah, muhlafatu ilawa disi beda Allah, dan yang baru dia binafsi Allah tegak dengan sendirinya, bedaninya jatuh Allah, kudrat kuasa Allah, irodat berkehendak Allah, ilmu mengetahui Allah, hayat hidup Allah, sabar mendengar Allah, basar melihat Allah, kalam berfirman Allah, qadirat Allah maha kuasa, muridan Allah maha mengetahui, hayat hidup Allah, sama mendengar Allah, basar melihat Allah, kalam berfirman Allah, qadiran Allah maha kuasa, assalam muridan Allah maha berkehendak, aliman Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, hayat hidup Allah, sami'an Allah maha mendengar, basiran Allah maha melihat, mutakalliman Allah maha berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Ananda Muhammad Nadirul Ashrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, tidak dahulu Allah, bakal dekat Allah, muhlafatu lil hawadisi beda Allah dengan yang baru, ia mau binafsihi Allah tegak dengan sendirinya, wadaliyah satu Allah, kudrat kuasa Allah, iradat berkehendak Allah, ilmu mengetahui Allah, hayat hidup Allah, cara mendengar Allah, basar melihat Allah, kalam berfirman Allah, qadirat Allah maha kuasa, muridan Allah maha berkehendak, aliman Allah maha mengetahui, hayat Allah maha hidup, sami'an Allah maha mendengar, basiran Allah maha melihat, mutakalliman Allah maha berfirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Raka Arfadian Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat yang wajib bagi Allah.
Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, tidak dahulu Allah, berkaitan Allah, khalaqatullah wa disi, beda Allah dengan yang baru, kiyamu binasihi, Allah tegak dengan sendirinya, wajahnya satu Allah, Qudrat kuasa Allah, iradat kehendak Allah, ilmu mengetahui Allah, hayat hidup Allah, sama mendengar Allah, besar melihat Allah, kaya dengan Allah, qadiran Allah maha kuasa, muridan Allah maha berkehendak, aliman Allah maha mengetahui, harian Allah maha hidup, sami'an Allah maha mendengar, basiran Allah maha melihat, mutakalliman Allah maha berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 11 merupakan nomor undi terakhir Ananda Nurul Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Wujud ada Allah, kidam dahulu Allah, baqa kekal Allah, mahalafatun lil hawadisi, beda Allah dengan yang baru, qiyamuhu binausihi, Allah tegak dengan sendirinya, wahdaniyat satu Allah, Qudrat kuasa Allah, iradat berkehendak Allah, ilmu mengetahui Allah, hayat hidup Allah, sama mendengar Allah, basar melihat Allah, kalam berfirman Allah, qadiran Allah maha kuasa, muridan Allah maha berkehendak, aliman Allah maha mengetahui, hayyan Allah maha hidup, sami'an Allah maha mendengar, basiran Allah maha melihat, mutakalliman Allah maha berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba untuk tingkat RAA. Apabila kami sebagai koordinator lomba, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mic kami serahkan kepada koordinator lomba RAB. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekarang beralih kepada cabang lomba membaca bacaan sholat dengan gerakannya untuk tingkat RAB. Tata tertibnya adalah peserta harus berada atau datang ke sekolah 5 menit sebelum lomba dimulai. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urutannya. 3. Peserta wajib memanggil salam dan mengakhiri dengan salam. 4. Apabila peserta dipanggil tidak hadir, maka peserta akan dipanggil tidak hadir pada panggilan pertama, maka peserta akan dipanggil kembali di urutan terakhir. 5. Apabila di panggilan terakhir peserta belum juga hadir, maka peserta kami nyatakan gugur. 6. Peserta wajib membaca bacaan sholat sesuai dengan instruksi dari Bunda dan sesuaikan dengan gerakannya. Bacaan sholat dengan gerakannya harus sesuai. Demikian tata tertib lomba ini kami buat sebagaimana mestinya. Pamekasan 15 Juni 2023, Koordinator Lomba Bunda Fitriatus Solihah. Hal-hal yang akan dinilai: 1. Kebenaran. Kami pasrahkan kepada Bunda Qurratun Nasihah. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Mufarrohah. Kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Misyani. Kepada semua dewan juri diperkenankan menempati tempat yang telah disediakan. Langsung kami panggil
Adiba Syakila Lasmana, Kaisar Ahnaf Abdillah, Dianda Ayuno Fitria, Ahmad Afdal Gilang Raditya, Anindita Kaiza Az-Zahroh. Dipersilahkan menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Nurul Aini, minta tolong bangku yang ada di depan, minta tolong dipindah. Nanda Syakila, coba bacaan tasyahud akhir dengan gerakannya. Bunda Fitriah perhatikan kakinya. Salawatut thayyibatu Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui kepada semua dewan juri bahwasanya anak-anak ini hanya belajar setiap harinya, tidak dikasih tahu akan membaca bacaan apa sekarang. Selanjutnya Anda Besar Ahnaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Ahnaf Kaisar, coba praktekkan, coba bacakan bacaan ketika ruku, praktek
bagaimana ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganda ayunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebagai gerak saat baca doa iftitah. Abi wa subhanahu bukratan wa asila inni wajah wa daliyali lati watarasa wal arqa hanifa muslima wa ma ya wa ma lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Ahmad Afdal Gilang Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdal, coba baca bacaan ketika sujud dengan gerakannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Anin Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaiza, coba baca bacaan ketika i'tidal dan gerakannya. Sami Allahu liman hamida rabbana samawati wa mil'ul ardi uma syi'ta min ba'du. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan menaiki panggung adalah Karya Muhammad Rizki Ahlak
di panggung. Langsung Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaka, coba baca niatnya sholat zuhur. Cukup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Nanda Muhammad Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizki, coba baca doa kunut dengan gerakannya. Allahumma hdini fiman hudayt wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nanda Jasmine Kotrun Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmine, coba baca doa iftitah dan bagaimana gerakannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Ananda Wilda Kaila Tahzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca bacaan duduk di antara beserta gerakannya. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ahlam Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlam, coba baca bacaan ke i'tidal dan gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil nomor 11 Ifah Al-Bilqis, Nur Alfa Siddiq, Muhammad Akbar Rizki Kenza Syaukoni, Muhammad Ridwan Al-Aziz, Muhammad Iman Nuriski. Silahkan naik ke atas panggung. Anan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Bilqis, coba baca bacaan tasyahud akhir beserta gerakannya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak Nur Aufa Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aufa, coba baca niatnya sholat subuh. Usalli warahmatu bairah ataini mustaqbilal qiblah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Akbar Rizki Kenza Syaukoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, coba baca doa kunut dengan gerakannya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qini syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita khalaqal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Al-Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, coba baca bacaan ketika duduk di antara dua sujud dengan gerakannya. Rabbi ufirli warhamni waj'alni warfa'ni waj'alni waqini wa'afini wa'fu'ani. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Iman Nuriski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuris, coba baca bacaan ketika takbiratul ihram dengan gerakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gerakannya tangan ada remah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 16 Ananda Nurul Hasanah Hilwatun Naurah Ahza Dafa Pratama panggung. Langsung Ananda Nurul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, coba baca bacaan ketika i'tidal beserta gerakannya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Hilwatun Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naura, coba baca bacaan ketika sujud dengan gerakannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Ahza Dafa Pratama Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dafa, coba baca doa iftitah dengan gerakannya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ahzadafa Pratama Hidayat merupakan nomor undi yang terakhir untuk RAB. Terima kasih kepada semua dewan juri atas kerjasamanya dan diperkenankan meninggalkan tempat. Demikianlah lomba tingkat RAB. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba demi lomba sudah kita lewati bersama. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan maupun kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha